Međutim, iako je u seriji virus stigao iz Japana, ne iz Kine, reakcija na ovu epizodu na Twitteru ima na predu. Fanovi popularne serije Simpsonovi verujete kako je ova animirana serija upozorila svet na koronavirus pre više od 20 godina. Kako navode, u pitanju epizode iz 1993. koje se pojavio virus zvani Osaka grip koji se širi Springfieldom. To sve par dana nakon što su stanovnici naručili blendere iz Japana. U epizodi jedan od radnika koji je spakovao blendere u kutije u Japanu se razboleo i slučajno poslao virus u SAD. Molim vas, nemojte reći mom nadzorniku da imam grip, govori pre nego što iskaže u kutiju. Kad su blenderi stigli u Springfield, većina stanovnika se razbolela. Međutim, iako je u seriji virus stigao iz Japana, ne iz Kine, reakcija na ovu epizodu na Twitteru ima na predu. Simpsonovi su opet uspeli, samo jedan od komentara na seriji koja se često ispada proročna.